Hello, Trashidale to everyone. Welcome back learning basic reading Tibetan language. Today we're going to learn part 2, parts of body. Li Ki Chashe. Okay, let's start. Sa Dingbo Se Na Sen Ma Naru Mo Sen Mo Sa Naru So Ra Sur Ma Naru Mo Sur Mo Mao Tha Dingbo Te Ba Naru Bo Nga Bong Te Bong La Ka Lak Mao Tha Kigu Thi La Til Lak Til Na Shabkyu Nu Ma Numa Parata Tanga Tang Kanaru Ko Ka Kok Tang Kok Ragada Gaeda Ya Pa Yap Yap Garada Tanaro Do Ta De Kanaru Ko Ka Kok De Kok La ta 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 jingbo te wa ra kata ka jingbo ke ta ke pa ke pa ra nata na sa ta 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 sa shabju sura sur ta sur Senmo Surmo Tevong Laktil Numa Tangkok Kyap Tekok Tewa Kepa Na Tasur Senmo Fingernail Surmo Fingers Tevong Thumb Laktil Palm Numa Breast Tangkok Chest Kyap Back Tekok Stomach Tewa Navel Kepa West Na Ear Tasur Hip Pao Ra La Ta La Sha La Sha Anaru O Nga Ong Sha Ong Sha Ra Kata Ka Nga Kang Pa Kang Pa Pa Shabju Pu Sa Pi Manaru Mo Pi Mo Nya Ra Kigu Ril La Ril Nyaril Sarata Sa Dingbo Se La Naru Longa Long Selong
Ra kata ka nga kang mau ga naru go. Kang go. Ra kata ka nga kang ra gata ga eta ja pa jap. Kang jap. Ra kata ka nga kang pa a kigu yi pe. Ra tata ca deng bo tse ma naru mo. Kang pe tse mo. Ra kata ka nga kang mau tha kigu thi la til. Kang til. Ra gata ga eta ja shap yu gyu ma. Kyu ma. La sha. Ong sha. Kang pa. Pi mo. Nyaril. Se long. Kang go. Kang jap. Kang be tse mo. Kang til. Kyu ma. La sha means thigh. Ong sha means buttock. Kang pa means leg. Pi mo knee. Nyaril calf. Selong ankle. Kang go foot. Kang jap heel. Kang be tse mo toe. Kang til sole. Kyu ma intestines. Okay, this much for now. You can see a link below this video. Click on the link and download PDF file. Enjoy learning basic reading Tibetan language. Chema Jalyong. See you later. Bye for now.